Novu trofejnu stranicu istorije našeg badmintona ispisali su kadetski reprezentativci Srbije, koji su prvi put osvojili zlato na zvaničnom međunarodnom takmičenju, Balkanskom šampionatu. U dramatičnom finalu o pobedniku je odlučivao mix dubl, koji je posle velike borbe i rezultatskog preokreta sa 2-1 po setovima 18-21, 21-19 i 21-17 dobio naš tandem Marija Sudimac, Sergej Lukić, koji su ovim triumfom posle dugi niz godina sa trona skinuli do danas neprikosnovene Turke. Vodili smo 2-0 i ja i Marija smo pobedili singlove, mogli smo da dobijemo 3-0, ali eto, Turci su dobili oba dubla. Ušli smo ja i Mariju u miksu, imali smo veliku želju da dobijemo, ovo nam je prva ekipna balkanska medalja, zlatna. Imao sam veliku želju i znao sam da ćemo da dobijemo, ako smo gubili prvi set, imali smo želju i volju i našli smo način da preokrenemo i da dobijemo. Mogu da kažem da sam presrećena, prvo što sam radila ovo za sebe, a drugo što sam za svoju državu. Naravno, navijači koji su navijali za nas u svakom trenutku su mi mnogo pomogli. Na kraju je bilo malo napeto, imala sam malo treme i tu su počeli da gubim poene, ali kasnije sam se vratila, dobili smo poene i ja stvarno ne znam šta da kažem, presrećena sam. Iako su posle 2 odigrana singla bili u zaostatku, reprezentativci Turske se nisu predavali. Vratili su se u rezultatski egal zahvaljujući dobrim partijama u dublu. I dok su u ženskoj igri parova pokazali veliku superiornost, gde su našim igračicama prepustili svega 15 poena u meču, prava borba je viđena u muškom dublu, gde su Bašakin i Kelebek bili bolji od Tomića i Cupare sa 2-0, po setovima 23-21 i 21-14. Na sreću, Turci su uspeli da sustignu naše vođstvo od 2-0, ali ne i da ga prestignu, jer je Srbija posle mix dubla na kraju slavila sa 3-2. Turci stvarno ekipno nisu izgubili dugi niz godina, sad evo pričamo sa Rašom, možda i 10 godina nisu izgubili ekipno neko zlato. Bila je barijera, imali smo u muškom dublu set lopte 3-4, nismo uspeli, posle momci izgubili, devojke dale sve od sebe, ali evo, neka možda ovako i slađe. U istoriju srpskog badmintona kao prvi osvajači ekipnog zlata na Balkanskom prvenstvu ušli su Sergej Lukić, Marija Sudimac, Matija Cupara, Mihajlo Tomić, Sara Lončar i Minja Milovanović. Posle osvajanja zlatne medalje u ekipnoj konkurenciji, naši mladi reprezentativci zablistali su i u pojedinačnom delu kadetskog balkanskog prvenstva u badmintonu koje je održano u Novom Sadu. Osvojili su 1 zlatnu, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Prvu zlatnu medalju do sada u pojedinačnoj konkurenciji za ženski badminton Srbije osvojila je Marija Sudimac. Ona je posle velike borbe u finalu savladala Turkinju Bakar Javru sa 2-1 u setovima, iako je prvi izgubila. Igrala sam baš juče u finalu u ekipnom delu sa njom i u 3 sata isto. Isto sam prvi izgubila i druga 2 dobila. Sada nisam očekivala ovako baš preokret, pošto sam juče dobila temperaturu i jutro sam imala temperaturu pa nisam baš u dobrom zdravstvenom stanju, ali dala sam sve od sebe. Naravno, publika je pomogla dosta. Da nije bilo njih, mislim da ne bi bilo ni ovog zlata što sam osvojila stvarno. Marija je ušla kao favorit u ovaj turnir pojedinačni, pokazala je u ekipnom delu, nije izgubila nijedan meč, pa smo stvarno, da kažem, realno se nadali da to može biti zlato, međutim, mnogo su se naši takmičari, mladi su ispraznili se u tom ekipnom, nije tu bilo toliko energije, ali evo, smogli smo snage, Marija se svaka je čast nategla, što se kaže sportski, evo, izdominirala je Turkinju, uspeli smo da osvojimo i ovo je još značajnije što je to prvo žensko zlato u pojedinačnoj konkurenciji na nekom balkanskom prvenstvu. Najneizvesnije u finalu kod kadetkinja bilo je u 3. setu. Naša reprezentativka je sredinom odlučujućeg dela meča stekla prednost od nekoliko poena, koju je do kraja sačuvala. Mislim da je odlučilo moji treneri koji su me podržavali svakog trenutka, koji su me bodrili, koji nijednog trenutka nisu dozvolili da padnem i na kraju su me baš bodrili i mislim da je to presudilo baš u tom meču. Njena volja. Marija je takav borac, takav takmičar, to pravi razliku jako često. Tehniku je savladala savršeno, fizički je dobro pripremljena, ali ova iz glave, da kažem, izvučen meč. Nije tu bilo u startu toliko energije, kažem, prazna je malo ušla, dugačak je turnir, 3 dana jako intenzivno, mnogo mečeva, ali ona je veliki borac, veliko srce i evo, i ovom prilikom čestitam još jednom. U muškoj pojedinačnoj konkurenciji Sergej Lukić je osvojio srebrnu medalju, iako se od njega očekivalo prvo mesto. Neočekivano u finalu sa 2-1 u setovima izgubio je od Segina Kelbeka iz Turske. Očekivao sam pobedu, pružio sam svoj maksimum, ali u ovom trenutku Turčin je bio bolji od mene. Pokazao je to, pokušao sam razne taktike, ali
U ovom trenutku Turčin je bio zaista bolji od mene i čestitam na pobedu. Ovo je drugi Turčin po snazi, ali jednostavno u ovom meču je bio svežiji, bolji, lucidniji, precizniji. Pokušali smo sve, Sergej je stvarno dao sve od sebe, ne možemo da mu zamerimo ništa, ali jednostavno Turčin je prosto bio bolji rival u ovom trenutku i nema šta da mu zamerimo, osim da mu čestitamo. Naš reprezentativac se u meču za titulu kadetskog prvaka Balkana nije mogao prepoznati. Ni izbliza nije pružio igru koju objektivno može. Očekivanja bi upunilo zlato u muškom singlu, ali zlato u ekipnoj konkurenciji je također veliki uspeh i prezadovoljan sam ovim rezultatom. Sergej na domak je bio, nema tu šta da zažalimo, tako da evo, pomeramo granice, idemo dalje. Za par dana rekli smo novi turnir, pa ja se nadam da će biti i tu još lepih vesti. Odmah posle finalnog meča nije se lako mogao pronaći razlog za poraz našeg badmintonca. Međutim, ni u ovom sportu ne pobeđuje uvijek objektivno bolji takmičar. Možda sam malo osjetio pritisak i neodlučnost koja se pokazala većinom auta i grešaka neiznuđenih. To je on iskoristio, bio je prodoran i eto, prosto takvom igrom došao do poraza. Pokušali smo nekoliko taktika u toku meča, i sporije i brže, i da ga držimo malo više zadnje linije, malo više da igramo na mreži. Jednostavno šta god smo pokušali, Turčin je uspeo da isparira, da nađe dobra rješenja. Kažem, evo ovako sad posle meča morat ćemo posle da gledamo snimak, da analiziramo, da vidimo šta je to stvarno odnelo prevagu, ali evo nemamo odgovor na to pitanje. Srbija je na kadetskom balkanskom prvenstvu u pojedinačnom dijelu osvojila još 2 bronzane medalje u muškim i mešovitim parovima. Uz zlato iz ekipnog dijela, ukupni bilans je 5 trofeja. Ovo je generacija veoma mladih i veoma perspektivnih takmičara. Nismo slučajno organizovali balkansko prvenstvo upravo za ovo godište, koje već poslednjih nekoliko godina pratimo i naredne se nadamo da ćemo ponoviti balkansko prvenstvo upravo za uzrast do 15 godina. Sa druge strane, ne zapostavljajući sva ona druga godišta koja su nam donosila individualne balkanske šampionske medalje. Posebna draž kad tim osvoji medalju, sigurno da smo mogli da menjamo sve individualne za ekipno da bismo učinili. Sa druge strane, naši mladi takmičari u veoma velikom broju napornih mečeva su uspeli da dođu i do 4 individualne, do zlatne, srebrne, 2 bronzane, fantastično. Prvenstvo Balkana je održano u dvorani na Slavnoj bari u Novom Sadu. Primećena je dobra organizacija takmičenja i izuzetno lep ambijent koji je inspirisao mlade badmintonce da pruže dobre mečeve. Kod nas u novom zakonu o sportu i naglašeno je da se posvećuje maksimalna pažnja dečijem i školskom sportu. Ovo je danas pokazatelj da mi o tome i brinemo i mislim da se Novi Sad pokazao kao dobar domaćin. Pre svega mi je drago, kažem, da se ovde deca lepo zabavljaju, da se druže i da razvijaju ono što sport predstavlja, to je jednu socijalnu, etičku i zdravstvenu delatnost. Na kadetskom balkanskom šampionatu u Novom Sadu učestvovalo je 7 reprezentacija. Osim Srbije, nastupile su i Turska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska, Grčka i Hrvatska.